Terjadi penembakan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri acara makan malam koresponden Gedung Putih di Washington, D.C. Donald Trump dan pejabat Gedung Putih dievakuasi pasukan pengamanan presiden setelah terjadi tembakan. Selain Trump, Ibu Negara dan Wakil Presiden J.D. Vance beserta sejumlah pejabat lainnya juga segera dievakuasi. Otoritas setempat menyatakan tembakan terjadi di luar ballroom lokasi Trump berada. Presiden Trump tidak terluka dalam insiden ini, namun satu polisi dikabarkan terluka. Insiden penembakan di acara makan malam koresponden Gedung Putih di Washington, D.C. terjadi tak lama usai kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Ibu Negara Melania Trump, dan Wakil Presiden J.D. Vance. Rekaman video dokumentasi saat acara memperlihatkan saat itu Trump dan Melania tengah naik ke atas panggung. Akibat insiden penembakan ini, acara makan malam koresponden Gedung Putih di Washington, D.C. dijadwalkan ulang dalam waktu 30 hari ke depan. Beberapa saat setelah penembakan, Trump memberikan pernyataan bahwa penembakan terjadi jauh dari lokasi dirinya dan pejabat Amerika Serikat lainnya. Satu orang yang diduga terlibat ditahan. Ladies and gentlemen, the 45th and 46th. To see a man charge a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job.